بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan ng akida tayo manghod agama Islam diri na isab kita ni bihayon nakapagbay matahatiranan among programa sin kita ni Da'watus Salafiyah sa kahawad dumatong in amoy waktu bihayon ini amo na in programa sin mudir na to kalasan buat malengkan alhamdulillah rabbil alamin ini yari aon nakat ini bisita kato taniyo hambok alim dakulak insyaallah taala pakilana mo ini siya kaniyo ha ginakanayaon hari na po pa siya mapakila bawa na mo ipamahalaya kaniyo inlong ta in pag-enroll ha mahad moro al-islami insyaallah taala tumagna na siya next week August 9 bidnillah August na ito, inshallah ta'ala, tumagna na yung pag-enrollment sin kita niyo. Sa arta kami kaning class, pizza kauhaan tagto sin August 23, magtagna na yung pagklasin kita niyo hamahat moro al-Islam. Manawag-tawag kami kaniyo, mga kamuriran, iwan sin mga sila mabaya, amuin umingat sin agama, sabab na wayro na saan makasusal niyo ding haamuin kita Muslim na nako, sindi misan kita mingat sin parkala sin agama na manawag-tawag kami kaniyo. Insyaallah ta'ala, wayron pagmaas, wayron pagbataw, wayron pag-usog, wayron pagbabae, way pagtakapaghula, way pagbituan, way pagbalo, at malengkan, in panawag-tawag sing agama Islam panuntut ilmo, saplag pagkataan, insyaallah ta'ala, ukab na in pag-enrollment si kita nyo next week, August 9, 2014. In class kita nyo, tumagna August 23, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Nabiyayaw mga panangguan ng agama Islam, ipakilako kaniyo in among buok guro sin kita niyo bunali ang panato kita buat malengkan ingan niya ni Mahamud dito Riyadh siya ini nakatangbos sin pangadji niya Kulliyatul Lugha Al-Arabiyyah dito Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah dito amoy ding mga pinakamalaggo amoy University sa Saudi dito Riyadh sarta na siya ini insyaallah taala ini nag-apply siya for master al-bidnillah subhanahu wa ta'ala. Sarta na ipakila na mo pagkaloong mga kampungan din doon haon yung kimikita siya ini nakaasawa siya pa anak sin hambok maasin kami pinakan Apadji Juljani atau akan Jul Kipli atau pagyanon si kita ni Apadji Ju Aba na insyaallah ta'ala siya rin among nakabana nakaasawa pa anak sin hambok maasin kita niyo na ipakila na mo kaniyo wero na ruwa yung kan فضيلة الشيخ عبد الخبير علي فليتفضل فضيلته مشكورا sarta in topic niya amo na in mga kahalan sin mga manusia hapag igataw puasin bulan Ramadan Sheikh Abdul Khabir Ali فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Ingkatan sanglit Iban Puji Tufut pamahasud si Allah Tuhan Rabbul Alamin Tuhan tagparihalah katan alam Salawat iban salam Panghu na to Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasul pilihan Rasul firasin mahasud si Allah Rahmat Pakatan alam Rasul ng hauni kato tanyo deng hakatigid luman sin pagsyirik mon pasahaya sin pagtawhid
Rasul ng hawni kato tanyo, dahing hakapisukuan, dahing hakalungguan, maun pakaadilan. Mga umat Islam, ito na natuin sa taud-taud pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masin-masin niya kita no diri hilan umul, murah-murahan in umul, iwan kabuhi, bius kato tanyo sin Allah ta'ala, mahinang nato, luto, mahinang nato amal, hikasuok nato kaniya. Mga umat Islam, magsukur hanidaul Islam, bianakan Syekh Zakaria Muhammad, Syekh Salman, Iban Maas, sarta guru sin kami, Syekh Muhaimin Sakili. Harihilan niya kami hadlaw ini, waktu magjakat sin ilmu. Damikian ipasampay na mo desab kanyo katan, mga listeners, mga viewers, impag sarang sukul na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyan kamo masi-masi, dimurungog, kimikita, murah-murahan di kamo magbati laul, dumungog, iban umabang si mga programa, biya na si programa na to, biyahon, programa, ikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, hawak to biyahon, mahunit kin dayang kato tanyo, makapamung, sin mahunit kin pagpangadji. Sabab bang na to kita uning kahalan, biya ni sin programa ini, pangadji kahin maun kanyo. Bang na to kita uning kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bang kamu makalaway hajambangan sin sulga, nah pamuso na kamu. Kahalan na to biyaon, sambatan ko biya duaing na. Bukon na kita nyo in lumabay hajambangan sin ilmu. Sumagawa ilmu na in maun kato tanyo. Ilmu na in lumabay kato tanyo. Pagkukap mo sin Quran, TV, kakitaan mo yung ilmu, yaon ka. Pagbuhi mo sin radio, yawnin ilmu. Sa in musibah, jima to kato tanyo yaon, palabihon na to paindumungog ang mga FM, palabihon na to paindumungog ang mga teleserye. Isnabon na to tuan, yung mga pangadji, yung mga programa, amuin, magdatong pakabaybayan sing kita niyo, pagkakitaan niyo. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Amatin baita kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkang makalaway jambangan sin ilmu, jambangan sin sulha, na pamuso na kamu. Qalu wa ma riyadul jannah. Laong si mga sahabat, uno lang na yung jambangan sin sulga. Qala hilakud dhikr. Sambong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na lang na in pagpunpun manuntut ilmu karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpunpun huminang sabab ikatumtum na to pa Allah ta'ala.
pagpunpun, magpangaji. Dengan mga adat si manusia, minsan bukon na kaniya, pusuon niya. Magkalaway jambangan sin manusia, makakita lara, pusuon. Makakita kamatis, pusuon. Sambil hindi niya nakakausan pusuon, biya na si mga mampalam, sabab mataas siya, atas niya lapurun, bangman niya makawa. Sa pagdatong pa ilmo, isnabon niya hadja. Di niya minsan pusuon. Kabalikan kung maun paganin ilmo, sa atas niya patayon radio, atas niya patayon in TV, pindahan niya pa mga channel, amin di kabayaan, iwan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, in pag puso sin ilmo, suwede sa kita ni mapanto. Sabab, matawid jambangan biyaon, hakakidkiran, indangin ni Sintia tanom. Aun jambangan day nga syirik, aun jambangan day nga kufur, aun jambangan day nga sihir, aun jambangan day nga bid'ah. Iban pamungsin sila at di na sila yung nagdarasing kasabundalan. Nabukun kita niyo basta-basta na hadja, bang makalabay haununo na jambangan, amin muso kita niyo. Suway kita niyo mapantok, suway kita niyo mahalli, karena bang saupamain na puso sin kita niyo, amin hikamula hadja simbaran na to, inyat to manjari pa siya atin kaulian. Sa bangin na puso na to, biya sin mga pagbid'ah, biya sin pagsirik, sin pagkupur, nabukon pali, sumagawa, putun kita ni halong mapinar ka jahannam waliyadu billah. Hangkan, suwaira kita ni mangaji, suwaira kita ni manuntut ilmu, hasupaya injambangan, sin ilmu, maingat na to pinigun. Demikian mga umat Islam, in pagpunpun sin kita niyo, hamadli sin ilm, minsan kita niyo naglalayo, madawhat na to in upat parkala, gaita kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Wa ilaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga manusia magpunpun sila habay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo minsan kita niyo kun napun aka masjid-masjidan habay sin Allah sa napun kita niyo hambuk maksud. Inhinang natubiyaw minsan yung kita niyo naglalayo. Himinang kita niyo sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang natumahin ang imbiyay ni amin biyay ta sin Rasul yatluna kitab Allah. Atin basahon nila yung kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yatadarasunahu bainahum, iban pangadjiun sin sila pahambuk-pahambuk, paunon nila yung pagpangadji, yung pagpatumtum-piatumtumi, madawhat na to inupat parkala, di na to madawhat hapag punpunan sing kita niyo, iwan si mga kabagayan na to, iwan si mga katautay mga huran na to, iwan si mga office mate at classmate na to. Hauno na to siya madawhat,
bang kita no lumingkod hamadlis sin ilmu ato dumungog uno-uno na muhadara Islamia, uno-uno na mga lecture about sin Islam. Hambuok illa nazalat alayhimus sakinah. Panaubon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakinah, in kasanyangan kana naman nila lom sin pangatayan nila. Wa ghashiyatuhumur rahmah, uminin hikarwa. Iban kalukuhan sila sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu wahapathumul malaika. Iban paglipunguran sila sin sa mulya-mulya pepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga malaikat. Yarin nalilibot. Dinurungog ha mga sila masub. Amin dumungog ha mga nasihat. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala nasihat about sin Islam. Ini kaupat wa dzakarahumullahu fi man indah. Iwan ipagbansag sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ay ha mga malaikat amin hadarat niya. Damikian mga umat Islam, masabot ta bulansang misanin sanad niya daif. Longhi Abu Darda kun aliman. Aw na yung ginhawabaran mo, hinanga yung ginhawabaran mo, muna wang kung manjari mahinang alim, hinanga si alim. Banguri kausan mahinang kau alim, aw muta'alliman. Misanda kuman mangaji. Bang di mo pagkakausan, aw mustami'an. Biya na sin hinang, sin kamatauran din kanubiyaon. Tina, misanda kuman dumungog. Wala takun rabi'an fatahlik. O wala takun rabi' fatahlik. Ayaw mo aw na yung ginhawabaran mo, hay kaupat. Unin hikaupat, di na ko mabami ng alim. Di na ko mabaya manuntut ilmu. Tamikyan, di na ko mabaya dumungog. Nawang hinang mo hikaupat, mawinsana na kaw. Tanto mawinsana na kaw. Na mga umat Islam, amoy atin hinangon sing kita niyo, supaya mahawon ingin hawabaran na to deng hakaawaman. Suway kita niyo di magbati lawul, manuntut ilmu. Sabab sambatan sin Arab, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Pangadji kau. Sabab wayruun manusia nahinang. Wayrun manusia pag anak kanya magtuy siya nahinang alim. Wayruun. Isyung kasakupan sing kita niyo. Pag buksakin sinina niya pasikan, pag anak kanya magtuy siya nahinang alim. Magtuy siya nahinang engineer, magtuy siya nahinang master. Wayruun. Hangkan lang na pangadji kau sa wayrun manusia piyak anak insiya magtuy nahinang alim. Damikian gaitaan kita ng sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpabugsak kanyo dahil hakatian-tianan hina niyo. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpahuwa kanyo dahil hakatian-tianan hina niyo. Maripadun niya hakahalan wayrun panghati niyo hang sulag ununo. Bimana yari kato tanuing kaawam. Suway kita niyo magmuhut-muhut, magtuyo, umiksing kaawam, amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kato tani. Supaya ikatunay na to impakibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatiranan namin karidaan niya.
Mga umat Islam, bang nato kita kitaon lando imbis kay sin waktu maglaway. Last week na kita niyo nag-aarad-arad magsahur, nag-aarad-arad magbuka, nag-aarad-arad magtarawi, magtahajjud, biyaon nanaykod na kato taniyo in bulan Ramadan sinbis kay niya. Na ini maklum kato taniyo asal kita ni biyawaitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga alamat sin adlaw kiamat hindi na to kasayuhan inbis kay sin waktu maglabay. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'a hatta takuna as-sana kash-shahr. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة. الله أكبر. Hambog ding mga alamat sin adlaw kiamat biyayta kato tanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law na di tumindog in adlaw kiamat hingga suwain waktu amin sumuok na siya at tinam mabiskay nendaran niya di mo kasayuhan kayo mo ding amin at mahapon na pag sayo mo dum na nabiyada simbulan Ramadan haindun dalimabay nanay ko rin nakato tanong bulan Ramadan. Laung sin Rasul, imbis kay sinomin zaman na to biyaon, inhang katahon laung na. Biada siya sinhang kabulan. Inhang kabulan, imbis kay niya, biada sinhang kapito. Imbis kay sinhang kapito, biada siya sinhang kaadlaw. Damik yan, imbis kay sinhang kaadlaw, biada siya amin hambuk jam yaon. Imbis kay. So amoy atin imbis kay sin alamat ato imbis kay sin namin waktu beta kato tanim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga alamat sin adlaw kiamat. Sumagawa mataod alamat mga umat Islam biyayta kato tanim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa natingon na to adda. Di na to dihilan halga. Sa bangaon kumugdan paginhawabaran niya, kabaitaan na sin doktor. Aun lang na symptoms sin sakit mo biya ini, di palugayon. Mag-us-us magtuy. Bisan wayron na ikaabot niya, ipagbayad niya, atas mangutang, bangman, min kauwatan, in sakit niya nanam niya. So in kita niyo biyaon, mataod biyayta kato tanim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga alamat sin adlaw kiamat sa way na to dihilan halga. Yasaran sa dasing kita niyo, manunjuk kalamma sin pag-iman na to. Kawalikan ko, haindun da kita no nag-aakad, magpuasa, magsambahayang jamaah, magtahajjud, sumagawa, hawak to biyaon, bang kita no pa masjid. Nakauna, kakitaan na to, hipuin masjid. Kaiwanan si masambahayang pawa. Sa biyaon isa ng buksapan di mabot.
Mga umat Islam, subay na tumtumun in pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala way tubtuban niya. Bukun sadya kita niyong magtuyo habulan Ramadan, paglius yung bulan Ramadan, humundong na kita niyo. Sahab sila natin manusia, sangingi biyayta katutan niyo. Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sangingi manusia, ang hindi maingat magtuhan. Suway sadya bulan Ramadan. Sangingi manusia, ang hindi makakilala Allah subhanahu wa ta'ala. Suway sadya bulan Ramadan. In mga salaf na to, in kahalan nila, mayo iwan sing kahalan sing kaibanan, Muslimin hazaman na to biyaon. Way parimaratong in Ramadan, unong bulan sila, nangindua na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman pahabaon sintuhanin umur nila, mabot sila pa bulan Ramadan. Damikian, pagpuasin Ramadan, unong bulan na isap sila mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo sila dua, bangman taymaon sin Allah ta'ala ingkatan amal ibadat na hilang nila bulan Ramadan. Insang bahayang jamaah, bukun na biyasin pagkakitaan na ito bulan Ramadan. Bang na to, liyag guin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto minsan libiw ng Ramadan, in kahalan na to, mabiyak na kita nyo sinamin habulan Ramadan. Hakaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhum kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'. Baitain niyo kuna kulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaun hang katawring kanyo, mamaygo hasuba min yaun halupan simbay niya, makalimahang kaadlaw, uno o pakalubag makapin, insambong nila tantuway roon. Wakadhalik mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Biadahan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhantang inupama sin sambahayang 5 waktu. Papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin kangian mo. Mga umat Islam, kawalikan ko yung pag-ibadat, wayron tubtuban niya, sahingga yari kato tanyo in kabuhi, in umul, bius kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway kita niyo humundong mag-ibadat kanya. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dagpakan kau sing kamatay. Bukon yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasa pantun sing gatas, aun expiry date niya. Bukon yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasa pantun biskuit, aun expiry date niya. Pagliusin Ramadan, in mga salatul qiyam, tahajjud, in pagpuasa, in kataan sinamal salih, expired na pagdatong na ito maripa Shawwal. Bukon. Why yung expiry date sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala? Bang kita niyo matuyo magbasa Quran ang bulan Ramadan? So may isab kita niyo magtuyo, magbasa hakatan bulan. Bukun tartan tuhon na tuhad dyan pagbasa Quran.
habulan Ramadan. Musainin, problema, musiba, pagkalupahan na to, in karayawan, biyay ka to, tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabang na to, ito kaya tutumtuman, amo sa atin namin, mag-push kayo mo, magtulak kayong paunahan, mulan sang kayo mo huminang sin mga ibadat sa lago-lago, amo na magbasa Quran. Man qara harfa min kitabillah, falahu hasanah. Amo yun biyay ka to, tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisi-hisi makabasa, hambuk hadja huruf, dengan Quran, dihilan siya sin Allah Ta'ala hambuk karayawan. Dengan rahmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di pamamarahibiyat. In hambuk karayawan, lipatun niya pamakahangku. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Lipatun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in hambuk karayawan, hinangun niya makahangku. Hambuk karayawan, hinangun sin Allah Ta'ala, hambuk karayawan. La aqulu alif lam mim harf. Di ako miyan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But in alif, lam, mim, in hambuk huruf. Sumagawa lang na. In alif, hambuk huruf. In lam, hambuk huruf. Damikian mim. So ha alif, lam, mim, makakaan ako katluan pahala. Allahu Akbar. Haun na yung tuyo na to. Magbasa Quran, bulan Ramadan, may ita na to di marahado kayong bulan. Musainin musibah jimat tu hajaman biaun in kita niyo ubad mawasim tinim pagtag-ipon na to po Allah Subhanahu Wa Ta'ala biaun musim niya biaun waktu niya tag-ipon kita niyo po Allah Ta'ala hang kabulan atau makaruhalom sinang katahon atau makaminsan dahang kapito tag-ipon Ramadan atau dua hari raya Idul Fitri wan Adha atau halom sinang kapito magtag-ipon pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala makatumtum Tuhan suway sa bulan suway sa hadlaw Jumaat. Nahukum biya itong mga umat Islam suway kita niyo magtuyo mas sa Quran sabing Quran amunay mahinang nato palitaan di hadunya. In Quran mahinang nato kompas di hadunya. Akabuy nato hadunya. Wayrun magtulak-tulak ka zaman biyaon, mangwayrun nagdara kompas. To mga GPS. Sabab sin mabuka malawa. Nawang kita ni adlaw-adlaw. Magbasa Quran, tanto-tanto di na kita ni malawa. Di na kita ni malawong. Bang kita nyo magbasa Quran, makakaon na kita nyo padaan sa buntul-buntul. Padaan namin karidaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumagawa in kahalan sin kaiwanan muslimin. Hajaman biyaon, subay sadya o mapatay ang pabato ko ng Quran. Magbasa Quran doon hakulangan sintaw miyatay. A'udhu billah. Tinghaw no nato nakain namin ibadat beni. Matto kita niyo pakahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan si mga sahabat niya. Wayrun kawakan nato. Isa nambuk hadith na may ta, bang aun matay rin kanila, aun maun magbasa Quran. Wayroon. Sa biyaon, makatuntum sadya, mas sa Quran, pasin Ramadan, bang aun mapatay. Basahan Quran, hihadiya lang nain, palak, hanya masim miyatay. Maalong kato tanin hinang bayni hinang bid'ah. Hinang bago. Wala na hinang. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na hinang si mga khulafaur rasyidin. Iwan si mga qurun mufaddala. Sumagawa
hinang na to inibiyaon. Ning pangasubo. Ang karayawan, dumatong mato pamiyatay, tantuay roon. Mayta, sababin hinang niya bid'ah. Malum kato tanyo, dua rin biyayta, bang nato siya mahinang, amoy at mahinang sawab, hikakabul, hikatay masin, amal ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin mutaba, may ito inikarwa. In first, ikhlas, inikarwa, amunin mutaba. Napikilan niyo, nagmutaba, intao, magbasa Quran hamyatay. Tanto ay roon. Sa wayat tunay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian, minsan sa upama naraning ka-ikhlas. Ikhlas na siya magbasa roon, hakulangan sinta umyatay. Tanto ay roon na pahala, dumatong matupan niya si miyatay. Muna, kabalikan ko yung hinang neon bid'ah. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang si mga khulafa'ur rasyidin. Sa hinang natubiyaon. Damit yan yung pagbasa ni bukunin ni panglago ha Quran. Di niya hikawak pahala. Gamman hikawak na doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, matawad magbawas sa Quran biyaon, baho siya. Baho mama, o pigsik yung mga laway ro na Quran. Imtihan lil Quran. Panghina na to ha Quran yung biyayin ni. Di na to inihikamak karayawan. Kaman busumon kita niyo. Sabang kumasa sing Quran, bukun mo basaw na mga tampat biyayin ni. Iwan suway ko mang lano-lano. Nang baho siya, baho mama, paupigsik yung mga laway ro na Quran. Pagkusin hinang mo, wala pa na hinang, wala pa diakan sinakama. Biya din hinagkapasampay mo sin pahala, matupan niya wasim yatay. Damik yan, mga umat Islam. Ang kahalan sin kaibanan muslimin, hadyaman na to biyaon, suwaya dyan mga competition, mga reading competition na Quran, ang pamakabatok, umukab sing Quran. Sa pag-ubos siya, tuhaw no kabakan, halawang paradol, halawang kabinet, at tuwaing kaibanan, hihinangan frame. Giyakan itong hakading-ding-ding-dingan. Nawang kita niyo matuyo mas sa Quran, habulan Ramadan, uning piag-aka na kaibanan bulan. Intuhan na to habulan Ramadan, amurain tuhan na to habulan Syawal, iban sinakataan bulan. May tartan tuhon na to adyan bulan Ramadan, pagbasahan Quran. Pagliw naman sin bulan Ramadan, kamaning kaibanan kukan, nasuway ni parayaw ni amin akidan niya. Sabab, magmula siya bang amin. At tinakuhan siya mga ibadat, lumaway. Biya sa pantunin Ramadan, nakajil ka niya. Wala niya kahinang sibiya, mga hinang-hinang netag na, wala pa si Mudin Ramadan. Kuhan tuod siya mga lumiunin bulan Ramadan. Tukugdanan kita niyo siyang kanifa, waliyadu billah. Damikian, bang kakausan na to, magsadak ka bulan Ramadan. Ukabin lawang sinsarak ka kataan bulan. May suway sa bulan Ramadan kita nyo magsarak ka. Ittaqun nara walaw bisyikki tamra. Hangto nga sin tuhulma, mahinang mutaming,
Dahil hapinar ka jahannam. Nabiya din na ang saupama min tibuk. Sinhulma ayaw ning kesarak kamu. Makarihil kau tunga sa simpandisal. Mahinang mo siya taming denghanar ka. Biya din namang mo siya kerilan. Amin, ang bukso po simpandisal. Hangkan mga umat Islam. Yung pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na ito hitunay. Hakataan bulan. Hakataan waktu. Kabalikan ko. Bukon siya mga katas. Ang expiry date niya. At di na paghaylayan na konsumin. Sarak ka expired na. Bukon. Pag sarak ka kaw. Supaya mahinang mutaming. Dahil hapinar ka jahannam. Kaibanan muslimin, adyaman na to biyahon, pagliusin bulan Ramadan, di na magpuasa. Di na maingat muasa, sunat. Di na magpuasa sin adlaw isnin, Iban Hamis. Di na maingat magpuasa, sinamin ayamul bid 13, 14, 15 sin tiap-tiap bulan hijri. Kung ano siya makapuasa, so ay na next Ramadan. Ya, sa pantun na expired na rin in pagpuasa bulan Ramadan. Pagsud naman sinamin Shawwal, tina hanggang dito na din pagpuasa. Ayar ipakita niyo Shawwal. Bang nato sadya kay nga tanin laggo sing karayawan. Biyay ta kato tanin sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto maglumba-lumba kita ni huminang kanya. Man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahr. Hisiu-siu inna ka puasa bulan Ramadan. Mahuli ang panyapiakaran. Biulian, miwasa siya, unong adlaw, habulan Shawwal, intungbas ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya nagkapuasa niya ng katahon. Sumagawa, ang talik din ni Sheikh Uthaymin. Naman sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal. Especially ha mga katautay mga huran na to bang sa Fatima. Bang sila diatungan sin bisita nila. Habulan Ramadan, pagsud sin Shawwal, suy nila tumuna kadaan. Hasupaya maiyan siya at makalamod siya jumlahan beta sin Rasul kaya puasaan ng Ramadan. Man sama Ramadan. Hisuy nakapuasa habulan Ramadan. So bang niya tumubos na gantian ang pasya mo sa sunat. Nang pagpuasa sunat, way waktu niya. Sa lukay yaon kahubulan sin Shawwal, manjari mo puasa hun 2 adlaw, ang mga weekend biyan, puasa hun mo. Ikaw ni magganta, di nang kakausan mo. Supaya madawhat mo yung karayawan, nasabot ta kain na, kaya mo kaya puasa ni ng katahon. Damikyan, baitaan pa kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sama yawman fi sabilillah ba'da Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Hangka adlaw hadja kapuasaan mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palayuon sin Allah subhanahu wa ta'ala imbayo mo. Dahil hapinar ka jahannam, biya sin panahon. Kapituang tahun. Maray wayron din kato tayo nakapanaw. Kapituang tahun yung layo niya. So pamaon, so yun ito kira-kirahon biya din yung layo. Ila kilometers. In na panahon niya, sin panaw kapituang tahun. 70 kharifa.
So biaptin layo. Simbayhum mo ding hafinar ka jahannam. Bangkong makapuasa. Hangka adlaw hadja karena sin Allah Subhanahu wa taala. Demikian mga jamaatul muslimin. Infak zikir fa Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, kakitaan mo yung daging manusia, yato kakitkiran, pipirong mga mata sinamin concentration nila. Mag-zikir fa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa pagpuas ito sin Ramadan, di mo nakabakan, di mo nakakitaan, yung pagkakitaan mo, bulan sin Ramadan, may ta. Expired na rin. Expired na rin bulan ini. Bangkaw mamaya, tumtumun sin Allah Subhanahu wa ta'ala, tumtuma siya mga umat Islam. Haparman niya, padkuruni adkurkum. Tumtuman niyo ako. Nabang niyo ako tumtumun, tumtumun ta kamo. Amo yan yung kalabihan sin pagzikir. Panumtum po Allah Subhanahu wa ta'ala. Sin kalima la ilaha illallah. Bang na ito ni kajikilan, landuin taod sin pahala, madawhat sin kita niyo. Musa alayhi salam, long na ya Rab, alimni shay'an, adkuruka wa ad'uka bih. Ya Rab, ya Tuhan ko, hindui kung ako long na, sinamin, uno-uno na, hikapang jikil ko kay mo, iwan hikapang doa ko kay mo. Kala ya Musa, Qul la ilaha illallah. Nung sin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, pamung nasadya kausin, kalima la ilaha illallah. Kunin sabong si Musa, kullu ibadik, yaquluna hada. Ing kataan sin ipon mo, may ingat de sa mamong sin yan. May ingat de sa mamong magjikir sin kalima la ilaha illallah. In sa kaulawla, in kawayan si Musa alayhi salam, amin jikir, amin dua, tartanto, iwan special para sa jakan niya. Laung sin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malak bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, laung naingata, bangin 7 lapis langit, iwan singkatan halom niya. Damikian in 7 lapis lupa, iwan na singkatan luun niya. Hambuk timbangan. In la ilaha illallah, hansipak timbangan. Kaya timbangon tayong kalima la ilaha illallah, iwan sin 7 lapis langit, iwan sin lupa. Tantulong namugat pin kalima la ilaha illallah. Sumakawa, haunin yung mga magjijikir biyaon. Kawakan mo, swelay sa baong mapatay. Style, amin magrarap yaon. Kaya banan ang pamindia mga tabal na yaon. Ngayon, hindi ko kunin aturan sinsara. Di na ito madawhat, inkaridaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bambenin tarika sin pagjikin na tukan niya. Demikian ang biyita kato tanong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Duara lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimah makaanda siya dila. Sa landing bukat niya timbangan. Damikian kawayaan sa sintuhan Rahman. Amunin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bang mo ini kajikalan, di maamba timpala madawat mo.
Demikian beitaan pakitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi 100 marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. In kaina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Imbiyaon beita katong tanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiu lang na makapamong sin subhanallahi wa bihamdihi makahanggatos halom sin hangkaadlaw papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala indusan niya, ingkangian niya, minsan pa yung kaunan na bukal laud. Sumagawa ay nadakirun. Hawon yung mga magjisikil pa Allah subhanahu wa ta'ala pagliusin bulan Ramadan. Wayroon na. Namaray na expired na yung sabing pagjikil. Bang na to sa kaingatan. Imbay ta kato tanim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto maglumba-lumba kita ni magdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto hinangon na to ingkatan sinamin waktu bius kato tanim sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagjikir sa dakani. Sa bang muri mahinang minsan kau tuan buhi bilang patay ra kau. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbah wal ladhi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Inhantang laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin magjizikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin magtutumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin di magjizikir kanya, hindi may nga tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway sa dagpakan musibah, pamakatumtum, inhantang, biya lang nasin, buhi iban simpatay. Ngayon nagdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa siya na-paralyze na. Minsan pa yung katan, sinanggaw takbaran niya rin na maghibal. Sumakaw ang pangatayan na jimidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy at timatan buhi. Amoy at timatan buhi. Adapun, minsan pabiya din ng kusog sin pamaranan niya. Bang siyari na makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, itong patay rasya. Kaya rasya si miya matay. Minsan pa makusog din kan simbaran niya. Kaya rasya sin patay. Zaman na to biyawon. Bang ang mami cellphone, ang mami laptop. Unin-unahon, ang nakalang na ito antivirus niya. Manglag software, manglag application, hibutang ha cellphone, atau hibutang ha laptop, pangontra ha virus, antivirus. Sumawa yung pangaso, biya diin na bang sopa, may pangatayan mo ka-virusan. Kaya banan, pabuka, nung naon, mga transaction tayo online. So ay talong na installan lang na antivirus. Ba't lang na di ma-hack si mga expert na hacking. So habang na matawag na hackers nagwa biyaon. Biyatoy namin tuyo nila, mag-protect hamang gadget nila. Na yung pangasubya din nawang ma-hack sin Iblis. Alayhi la'anatullah, yung pag-iman mo. Biya din nawang mahak sin Iblis. In panawhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maguno na kaw. Bang biya tuin tuyo na to mag-protect ang mga gadget na to sa mabuwa kita niyo kabayrusan. Suway labi ring hat tuin pagtuyo na to mag-protect. Hapangatayan sing kita niyo. Sa bang virus, pagkupur, pagsyirik, pagbid'a na sumud mari. Nabukon hatamin maka sin hackers. Maka kita no sin Iblis, ikatilok pa kita no palang pinarka jahannam.
Gaytaan kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan niya, mathalul ladhi yadkuru rabbah. Inhantang. Si mano siya, amin timutumtum sadya. Jimijikil sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali rajul. Kharaja al-adu fi atharihi sira'a. Biya laong nasa pantun, hambuk mano siya, aun naran niya nagkalo ang pasahyanting yuro bang haunin pagtatakukan niya. Fa'ata ala hisnin hasin fahtama bih. Na dimatong siya mong pakuta amin lando to din pahon niya. Sarta na dito siya nakatapok. Padhalika mathalu dhakir lillah. Bihayan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam inhantang si manusia jimijikil fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahmi bihi minas syaitan. Tinin pagdikir mo fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang mutaming dahil nga syaitan. Mahinang protection di ikaw kabayrusan sin virus diara sin iblis alaihi la'natullah. Iwan suway na tungtungon mga umat Islam. In pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab ika dawhat na to sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab hikasan niyang simpangatayan. In pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab hikalapas kato tanyo. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Bangsa jain Nabiullah Yunus bukunim kaunan niya daing hajumlahan si mga nagtatasbih nagdidikir fa Allah subhanahu wa ta'ala lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Tanto kumakal na siya sambil paadlaw kaya nga talomtian sin kahumbo. Sumawa daing hapagdikir niya fa Allah subhanahu wa ta'ala amuyatin nakalapas ka niya. Mga umat Islam, hasupaya ma-maintain sing kita niyo impak ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala wasin Ramadan suway na to hinangon in mga parkala ini. Muna suway on kita no amin azima sadiqa tinaon determination sing kita niyo punal gawot bang kiarausan na to habulan Ramadan suway na to hibutang halom simpangatayan na to unin piagaran hay kaywanan bulan may tari kausan na bulan Ramadan. Suway na to pakusugon determination sing kita niyo damikyan amin manun kita niyo ha mga sila nag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan na ito yung kataan sin mano siya. Kataan mano siya amin. Si masakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naghinang sinhinang di may karidaan. Di na to sila dahong magbakay. Sa pagpuas sin Ramadan, ang pakaumiyakay ang mga bulaw, tanto marana sa dakaw. So, humbok tayong mga sabab. Amin, tumutok yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in manglag ko bakay naghinang biya day sabkay mo nag-ibadat biya day sabkay mo may ingat day sab gumawa pa masjid isang bukon sa bulan Ramadan amoy at tindahong magbakay amoy at tindahong magpanon asupaya maaon yung pagtaawon alal birri wat taqwa min diakan kato tanusin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa pagtulong tarang kamakatan minhinang
ang dahil pa'y kapag mabuha ni po Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sa pantun sing kamatis. Hambuk sa jahalo, imakalamod, tanto mahalo da siya katan. Hajaman biyaon, so kita nyo careful maglagbakay. Manon kita nyo sin, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ba't kita nyo rin nga malapay, pagkahinang kita nyo sin namin hinang, kaastulan sin Allah ta'ala. Sa beitaan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu na asuhin bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang unulaw na sa rayaw-rayaw amal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Unulaw na mga hinang amal ibadat lando kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sambung kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa inqal. Mati mahal ka. Adwamuha wa inqal. In sarayaw-rayaw amal pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin tutug siya, continue siya, misang pengkaunan niya tiyo-tiyo. Kita ba kaw? Bangaong bato, buksukan mo sinambok drum tuig, mabuslot, tanturi. Sa patungura matim bato, ko amin, adlaw-adlaw katuan si hambok-hambok to dawiayan. Pag kita mo mga pila bulan, yan tunen effect niya. Ina naglulungag na siya. Umiyat tutuan. Inamin effect sin. Inya tuy-tuy. Continue. Pagtuon niya. Namang continue rin aming pag-ibadat na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Umiyat tin lawi marayaw. Ding sinamin bigla unta magtuy mag-ibadat. Paglaway sin. Sa pantun sin bulan Ramadan. Bigla ta magtuing ginawabaranta nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag uusin Ramadan, way na. Nabukon natin namin mga hinang. Baita kadto tanong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga hinang sa rayaw-rayaw. Sabi, mahal ka Islam, continue siya, tutog siya. Adwamuha wa inqal. Amoy at baita kadto tanong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa rayaw-rayaw amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tutog siya, continue siya, misang pengkaunan sin amal yan, tiyo-tiyo, pang man siya nagdadakan, hindi magka-expire, hindi magkabukto. Na murah-murahan, patugtuon ko na sa Jarendi, in pangadyan, murah-murahan pa pagmumpaat ka, tutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadyan na ito adlaw ini, mahuli, ibalik ko kay Patuan, in microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na karungan ito in sa rayaw-rayaw pengajian sin kita niyo. Murah-murahan nakahampit kita niyo sin pengajian ito. Karena tumtum sin namin in bulan 5 bay namin subay na to ito rin ini kumsakon sarta di kuhilaon insyaallah subhanahu wa ta'ala amin subay siya tutog na sinarinya ito amin uno-uno na in amin amal sin kita niyo amin iutang tabi mga sambahayang dumyaon duang karakaat tiap-tiap duang karakaat pangyan tutog inyan mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinamoy in puspuson mo na yung kaali mo sinambuk doon pag-uwas kabalikan matugulat bihan dahil ito long ta bukon nito long ta amin biya mga kabiyaksahan pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bukon nito dahil mga biyamin niya katutan yung hinang
in sa Rayaw-Rayaw, amin kakaus-kausan sin kita niyo biha. Amin marata, ito kayat, aon deng ha mga ini sahabat sin Rasul, si mukat kaniya, amin long niya, in kawayan niya, mamuasa na dyan siya katansin adlawan. At sumagawa init to long sin Rasul na in sa Rayaw-Rayaw bihan, amoy ini kakausan sin kita, hinangon. Long niya, ya Rasulullah, kakausan ko. Wala siya dulan sa nadlaw-adlaw, sumakawa, betaan siya, banggan tabi kakausan mo, nasingod na hadya kauha na Allah Daud. In siya, yasumu yawman, wa yuftiru yawman. At nga papagsubli-sublihon niya. Mamuasa siya, ang kaadlaw, us mamuka siya ang kaadlaw, sumagawa. Hawak tulimaas na siya rihan, susunan niya inito. Sin munal to din baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita amin kakausan ta habang mantutok. Yan ang sinabi siguro na ito. Alhamdulillah. Ambok pangadyan ito. Ito amoy hambo kuro ay ambok ini sahaba mulya long tahi Amr ibn al-As pangakwala piyang lupahan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala ni si Mukat Rasul sallallahu alaihi wasallam magpuasa siya sin ini long ta adlaw-adlaw sa pagkakausan niya. O long tahawak to makusog ka, makulasog ka yung ginawa baranta, kaluma ini kaya talong simbahasa, sumagawa bang ito yung mga magluayan na tanto di na tulong tanghinang sin kita. Sabi ito, bang sa upama, hananam tabi ang mga ini, di na makara yung ginawa baranta, aming kariyaksan ta, na manjari tayo sa puan biyan, sa bang man siya tutok, iutang tabi ang mga kakausan takawan rakaat tiap-tiap dumi o magtahajud namang biya mga kumu isa bimbaranta yan to nandiyan ya ini kuan isa bukod na mo ini hinangon biya sin dumi ni pagkonsum dumi di na isa kung isa room di na isa biya nabukon na itong matanamin diyan sa hikaon ta pa amin tiyo inshallah qillan jabalan long sin magbihi imumungan biha bisanin sanam yaon akot long niya sanam. Ano mo kayo maghakot diyan pag kita mubud na bihatin biya mga Sarayaw-Rayaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadyan niya ito rakula murah-murahan ito na long ta timugtog yung pangadyan sin kita niyo waktu ini insyaallah ito pa na mo yung pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sa salam doa kanyang katantan mga katote mahuran amoy imalop ka mo hawaktu ini siwo dahil kaaunan yari halawang sinula na to sampay lang tamad to na pa mga hula ini dukaing masuksok marikato pa Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei sa babing mga silayan lang ta nagkikita ka to taniw alhamdulillah mabot na pa mga hula Arab hula Islam damikyan ng mga sila ini nagkikita din sa kato taniw di madya kasi ini programa sin kita niyo alhamdulillah salam kedua akan yung pagkaan mga katote mga na Islam sampay man to pa mga hula panagnaan sing Ramadan in nagsalam doa along ta matarang nakato in hula Arab in sila yan timututog sumagawa tiblaan kami sin panagnaan sing bulan Ramadan nagsalam doa rin na Germany iwan na Turkey dahil nga Turkey iwan na Germany mga kataw tayo mamunan na to alhamdulillah so imanan niya in one time ni global so pakatandun niya. Na ito na sa Jati Mugtog in pangadyan, ibalik ko pa ko na ito, magbalik lang tayo magkhatam, iwan dua, insyaAllah, balik ko doon. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا